Haga jingle kai FIFA Under 17 World Cup arajar arpeulai round of 16 hapreng ke Germany Persia ke USA. Haga ni jingle kai ke USA kalamat ia ke namrem hadin megala syak pelim haga Germany dan laila ar. Haga jingle kai hapreng ke Mali Persia ke Mexico. Haga ni jingle kai ke Mali kalala pelim suk ia ke Mexico dan San Lanot. Haga jingle kai hapreng ke Morocco Persia ke Iran. Haga ni jingle kai ke baro arteri ke Kenhun kia khai da marshigol. Henry Day haga penalti shootout ke Morocco kalala berpelim ya ke Iran da Saud lakaway. Haga wipat ke jingle kai hapreng ke Argentina Persia ke Venezuela. Haba pai shek ke jingle kai ke Argentina kala job suk ya ke Venezuela da San Lanot. Haga jingle kai yakni rung World Cup arhajar Arab Riu na deuba Asia hapreng ke India Persia ya ke Qatar. Haba pai shek ke jingle kai ke India kalamat ya ke namrem hadin bagala syak pelim haga Qatar dan lai lanot. Ya gini ke lai gol juga Qatar layok bentep haga menit ke basau sau penyeu bad haga menit ke Prapen Riu. Haga jingle kai yakni rung Euro Cup arhajar Arpeu sau ke bahap haga grup D hapreng ke Wales Persia ya ke Turki. Haba pai shek ke jingle kai baro arteri ke Kenhun kia khai da marshigol. Leng bagan ke jingle khai ke Turki kala yok ben rung shek Euro Cup arhajar Arpeu sau kat baga Wales ka haban yele kai haga playoff. Haga wipat ke jingle kai ke bahap haga grup D hapreng ke Croatia Persia ke Armenia. Haga ni ke jingle kai ke Croatia kala Korea ke 6 job hadin bagalala berpelim ya ke Armenia dai Waylanot. Baleng bagan ke jing job ke Croatia kala yok ben rung shek Euro Cup arhajar Arpeu sau. Haga jingle kai ke bahap haga grup I hapreng ke Andorra Persia ke Israel. Haba pai shek ke jingle kai ke Israel kala Korea ke 6 job hadin bagalala berpelim ya ke Andorra da Arlanot. Haga jingle kai ke bahap haga grup B hapreng ke Greece Persia ke France. Haga ni ke jingle kai baro arteri ke Kenhun kia khai da marshigol. Baleng bagan ke jingle kai ke Greece kala yok ben rung shek playoff. Haga jingle kai ke bahap haga grup B hapreng ke Gibraltar Persia ke Netherlands. Haba pai shek ke jingle kai ke Netherlands kala job suk dan Riu Lanot. Bad haga ni ke jingle kai u player jong ke Netherlands u Calvin Stengs ule yok ben tep hat-trick. Haga jingle kai yakni rung World Cup arhajar Arab Riu na deuba South America hapreng ke Ecuador Persia ke Chile. Haba pai shek ke jingle kai ke Ecuador kala la ben lem ya ke Chile dai Waylanot. Badia kan ke shigol jong ke Ecuador layok ben tep haga menit ke ba Arpuway lengba umina. Haga jingle kai hapreng ke Paraguay Persia ke Colombia. Haga ke jingle kai ke Colombia kala la ben lem ya ke Paraguay dai Waylanot. Badia kan ke shigol jong ke Colombia layok ben tep lengba ke penalti haga menit ke ba Katway. Haga jingle kai hapreng ke Uruguay Persia ke Bolivia. Haga ni ke jingle kai urang yele kai pebenanam jong ke Uruguay Luis Suarez kulami madan biang haga menit ke bah nyau peulai. Haba pai shik ni ke jingle kai ke Uruguay kadang peteng ban Korea ke 6 job adin bagalala ban pelim ya ke Bolivia da lai lanot. Ya gini ke lai gol jong ke Uruguay layo ben tep ar gol da urang yele kai beken sai jong ka Nunes haga menit ke bakhat sa pada haga menit ke bah nyau peulai bad ke weipat ke dei ke un gol. Haga wipat ke jingle kai hapreng ke Lionel Messi ke Argentina Persia ke Brazil. Hashwa ben sedang ke jingle kai kala don ke jingklumar hapreng ginong kesyan. Haba pai shek ke jingle kai haga kela step omdon gino gibala berpengki jar badai haga kela mit kata haga menit ke ban Riu peulai ke Argentina kala yo berpengki jar nengkong haga ke jingle kai lengba u Otamendi. Badai le magana ke shigol hadu bakut ke jingle kai omdon shu ke bala berpengki jar haga baga Argentina kala Korea ke 6 job haga ke jingle kai tai Waylanot.